thir tu te chi bai le vek ule zun ni som ni le pakhat ania ton tum chu TNT lam chan chin hantar lang masa ila athange ti chuan international politics lam kan hoile don nia nimin pathian ni khan thu tak nun pui tu team TNT mon na veng aizola COVID-19 test run pui nei ni in an chan chin hian zoram dung le wanga thong hle maya tong trai pui an ngai tak zetani vanlal mon puya TNT joint director pangpar huan leader atanga thu kan hriat danin nezandar som le minute som nga thlenga test din mun chu hetiang hi nia reception chauka le control room mi som thuma mi som pathum an positive a office na thok mi som ni pakhat ni in mi paruk an positive boka DAC1 the addiction center 1 mi zali som sari le panga an oma chung zinga zani som nga le pakua an positive ani DAC2 mi som ruk le pahni omin mi som ni an positive pok pangpar huana hian mi zani som sari le pahni an oma za le som thum le pasari an positive a no pangruma mi zani som thum le pahni omin mi za le panga an positive bok ahma a positive riat chian sa hi mi pasari an ombokani heti hian mi sang khat le som ko le pakwa test an nia mi zanga somli le pasari an positive a positive percent hi 49.7 ani people united in music with a purpose PUMP chuan TNT ta ni tang hawang o ti in thu chua an siama kanan tarlan saklo longe hetiang hian an thu chua chuan an soyani hun rei tak hripui laka an him nuwa TNT center mon na veng chu COVID-19 hripui na lu chil ne ta hle mai an din mun thalo tak mai chu kan ngai ven vek maya online at om tak zetani TNT a hian ril rulamarual ban lo mi zani le somriat chuang omin rui hlo ngai le fahra en kol tu nei lo te baka thok tu tenen mi sang chuang te meu tuna hian an oma test zong zong sang khat le som kuwa pakua an nia zanga le somli pasari an positive a ti chuan test percentage chu 49.7 alo ni ta a hmuna lu chil tu mithiam ten an soidanin red test hi za som nga dik anga chu tani awangin tuna negative anga result nei te hi an positive theina chance asang em boxia TNT chunga om zong zong hi positive vector anga ngai an ngai hial om mange an tiani tan puina hlan du tan PUMP chuan an pualin ve bur kan khon sak le tangot maye ikut lo chulal pan kut danga nei lo TNT te hiani puina an mamo ti in anon soyani kan rem chan dan angin i tho khom liam teng u ole ti chuan Israel lam kanan hoi lenge tunai Israel tual chung politics hi kan zui ve charchara Israel sarkar ding felta mo ti vele prime minister thar an nei rolin an melma number 2 Iran chuan president thar alo nei ve boka Naftali Bennett ta na chawna lian tak ani don ta ni hi Iran president thar hian Israel tiral khel dewem Iran president thar Ebrahim Raisi hi Israel ramtan ngai mo om takani zun ni som pakwa khan Israel sarkar chuan Ebrahim Raisi adu lo thu alo puang to a masemiram president lo du lo vengot chu thilkal phunga ni bik lova omzia om lovang Palestinian pon tuna Israel prime minister Naftali Bennett hi andu big em lovani Iran president thar Ebrahim Raisi hi butcher of Tehran ti an soi hialania butcher omzia chu sasat tu rantal tu tinania Ebrahim Raisi hi sasat tu nilovin mihring tal tu ti an soi hiala Islamic durum polami ani Iranian sangtam tak thina mo phurtu khania a president chung hian indawa chuange ring tu hian tam khop mai Ebrahim Raisi hian nuclear ral thuam siam puitlin nge atum ru hle boka hei Israel pon mai ho lo Israel foreign minister thar Yair Lapid chuan Iran president thar chung chang hi soyen Iran president zinga du rumper most extremist president ani ati Iran president tura Ebrahim Raisi thanthlin ani hi khovela inral rin angai tak zet
a chan chu nuclear ral thuam siam na konga chak takin mala dona khowela tiral muang lo hle dona ni ti in Israel sarkar chon thu chwa asiam Israel Foreign Ministry thupuang tu Lior Hayat chuan Abraham Raisi te angpo president an thlan du chuan Iran thil tum chu hriat mai khovel ram te kanin buat saya hun hle ni hi ti in Twitter a lo ziak ve bok kum sang ni le som panga khovel ram lian te le Iran in rem na Iran nuclear deal kha Israel chona do dal na sa hleya Israel tang mangai tu president Donald Trump chu kum thum nuwa ain nu do pha ta bokani kha Iran hian nuclear ral thuam na yatum lo thu a soi fo takna a malak dan enero chuan Israel omanom theingang lovani hi President Joe Biden la chuan Iran nuclear deal thar tho le alo tum ve mek poka Israel Prime Minister thar Naftali Bennett chuan Iran nuclear deal ti nun le ni chuan khovel hi hun thim bera kan throi lut don ani ati Iran hian Israel beina turin nuclear ral thuam nei nge atum bur maya Israel la chuan engti kong po dan cha atum ve boka hetiang hituna Israel din munania ti chuan Israel hi amang ang ta ti vem ti po hi ngai tu angai Donald Trump kha chuan Iran nuclear deal la chua san rup maya Biden adminero chuan ti thar le atum thu an soi tamaya Iran in president thar nuclear ral thuam ti puitlin nge tum tu Abraham Raisi aron nei le taboksi Biden le Abraham hian Israel tel lovin in rem na an siam thei do ni na lang tlak Israel President Reuven Rivlin chu arangin US President Joe Biden mu atum ta sarkar in thaka wangin tun lai hi Israel politics amu mal lo lai ber ani sarkar ding to ma se mithar tam takan oma office dan le rai an zir chungin hun tha aliam zo tak ngel don ni in Israel President hian angai ni ma na le ani po hi July kha khian a President Trump top mai turani to a hun tha nei tlem te hi Israel himna turin US President mu atum ta ni na lang June ni somni le pariat hian Israel President Reuven Rivlin le US President Joe Biden chu White House ta anin kom le do na ni White House thupuang tu Jen Psaki chuan president te hian rampani te tho dun na le malak zel dan turan soi howang atia atam top don roya US President mu atum hi political analyst te chuan Iran nuclear deal chungchang thupoi mo soi tur om nge ni in an ringa adik view winarin om Iran in president tharanei tasia Biden admin policy la chu Iran nuclear deal tuai thar ani tlap peka Israel hi o manom lo hle ne na lang Israel President hi kumsari Trump ni in Trump khat ba chel phala ni lova Isaac Herzog chu Israel President thar tura thlan ani to July ni som khian Benjamin Netanyahu chuan Prime Minister chen na in alo mek a chua san ve to dona Mizoram Chief Minister Louis Brigadier T Sai lo te angani ve lo chuan in lo tur jong ve mai theini Mase Netanyahu hi chu ei ruk thu buai nei ani ve tlat peka are thei viewerin omlem lo ve ole thlir tu ten in lo beng war pha kan be se ye kan channel min lo thlir sakzel turin kan nge nin kan som hal boka chu kan lo me